umunsi umwe ikintu cambabaje kuva ngeze hano muri Kenya nababanye umunsi umwe twari mu ikanisa ngo arangize dutanga ifaranga hari mu ikanisa ngo arangize abantu batanga ifaranga umuntu umwe arahaguruka atanga amafaranga 5,000 simvuga uwavuze iryo jambo umuntu umwe arahaguruka aravuga ngo ngaba abantu bakenewe nukuri nzira ija mu ijuru ntikeneye abatanga amafaranga ibintu zari gutungana ariko kubera kuko mu ikanisa haje ifaranga n'ubukristo basigaye babipeza umuntu akabarasinga ifaranga n'ubukristo kuko ubu ngubu kwirukana umukristo usenga mu ikanisa biroroshe kurusha kwirukana utanga ifaranga ariko nazo simbi muze muzitanga kandi ni byiza ariko tibikabe uburyo bwo kwihisha mu ifaranga akanwa karahusha tibamenye ibyo bavuze nimba hari umwenda gufitiye uwumbareho ariko nawe wibuke ko ufite umwenda wanje umwenda Paulo yabwiraga Filimoni yaramufitiye ngo yari afite umwenda wo kuzoja kumutaramira niko bari bararaganye aramubwira ngo nzozanisha kubwira ubutumwa bwiza aramubwira ngo umubabarire kandi nimutemeye kumubabarira uwo mwenda uwumbareho nzokwishura nimva muri pirizo yarasenza abwira Imana ngo barya bose banyanga wa Mana we uzobaho ibintu bibiri ikintu cambere uzobaheza urukundo ijambo rya kabiri aravuga ngo uzobahe kukumenya arasubira asengera abantu bamumenye aravuga ngo abo bose abantu bakumenye kandi bakaba bankunda abwira Imana ngo wape uwamusha ureke babyuke baze bansengera babyutse nimuzuke duse utanze pole ku bakongomani bose abantu bose baturuka muri Kongo turavuze ngo pole mwihangane ku bihe bibi bihaye bitugeraho nushake wicare abantu bari kuri sentire mushaka mwicare cyangwa muyifunge sinje gukoresha senti nta kibazo narivuze ngo pole ku bantu bose bakomoka muri Kongo ubwoko bwacu n'abandi bose bababajwe n'ivyabaye pole mwihangane mwisi niko bizabigenda kandi abantu bose barababaye ubu ngubu twari kuza turi benshi ariko kubera impamvu zibiriyo abandi ntibabonetse benshi kubera impamvu zibiriyo ariko reka mvuge ngo twihangane twese ntawe utarababaye twese turababaye ariko mureke tubyihangane bijya mwene data yabwirije mureke twihangane nta kindi bana sefiwe sana icyo ngicyo kiratambutse kandi kivuze buke ariko mucumve cyane mwihangane nta kundi twogira Imana niko yabishatse ijambo rya kabiri ndashimira bene data abayobozi ba hano Kayore patron na mwene data Robert mwadutumiye Imana mu ijuru baheza umugisha n'abavandimwe bacu bazabaza gutarama iwacu sinari nzi ko gutarama bigoye none nto nabonye ko bigoye naje mpayambwira iwacu ati biragoye sinzi ko nzosubira kuboneka kuza gutarama ino kubera kuko nabonye ko bigoye cyane kandi iyo naje iyo ntumiye umuntu nkabona ntaje ndashaka ko kuja kumererwa nabi ariko none numvise uburemere bwabyo biragoye nasanze bigoye nubasha umuntu uhora mwivuga butumwa none niho namenya agaciro kivuga butumwa jewe sinkunda kuja mwivuga butumwa cyane wenda niyinga ni mugoro wakavuga ngo cyo gutaramira hanye naka nkunda kugenda ariko none mu mibyizi niho numvishije uburemere bw'igitaramo hari ukuntu natekereje sinkuvuga kubera impamvu za kamera ariko nsanga biragoye ariko nyine iby'Imana kurya biba bigoye nushaka kubigumamo uzokora ibigoye ariko bavuga butumwa bose bari hano mufite umurimo ukomeye muzowusengere kandi Imana imwijuru baheza umugisha kandi nasanze muri abanyembaraga umuntu umuvuga butumwa wese uri hano nasanze ari umunyembaraga kuko iki gikorwa ntibo gikorera mu biringo gikundi wo gikora rimwe gwa kabiri kikama kikunanira niko nagitekereje kuko nubundi nagiye kuza numva bisa nibiremereye cyane pe kandi kuvugishije ukuri bene data bazabaza kudutaramira Imana imwijuru baheza umugisha noneho ni mushiki wacu no kintu nzogiha agaciro biteye ubwoba ndabiyegereje abantu bose bakayore Imana imwijuru bagirire neza kandi Imana ibafashe nabonye umubyeyi wacu mama batunzi hano namubonye Imana imwijuru guheza umugisha ni umubyeyi wanje twaraturanyiri ya ruguru ni umumama w'umukristo Imana imwijuru kugirire neza namubonye ndanezerwa cyane gusa ntabindi nkuruye binibutse ibihe wenda bimwe na bimwe baraje kuvyibuka ariko ndabizi ko nawe yihanganye arakomeye kandi ndabizi ko yambonye hari caza yibuka nawe arabizi uko nguko nabivuze gutya arabizi n'umubyeyi yitwara abanya arabizi inzi ni impamvu mbivuze yemwe Imana imwijuru baheza umugisha mwese niyegereje abayobozi bari hano revera Imana imwijuru guheza umugisha burya agaciro k'ikintu uzukamenya utakigafite iyo udafite ikintu ni uzumenya agaciro kacu iyo ugafite gutya
ufite ikintu tuwamenya ko kigira agaciro, ariko iyo kigutabutse gutya bukeya ukagishaka nico gihuza umenya agaciro kabyo. Imana yo mwijuru guheza umugisha mushumba kubera ko wabanye n'abayumbi. Negeje mwene data hariya numvise bamuvuze cyane. Imana yo mwijuru kugirire neza, n'umushari intwari cyane. Imana yo mwijuru gufasha. Kubera impamvu z'umwanya sinja kurondogora, sinkunda no kurondogora, ndaje kuvuga nihuta cyane. Kandi reka ngerageze ndebe ku minota bampaye nubahiriza. Sigaje minota 18 ku minota bampaye. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Filimoni. Urwandiko Pawulo yandikiye Filimoni igice cya mbere n'umurongo wa 18. Twinjiye mu ijambo. Kandi nabandi bose niwo ntegereje tuziranye ntavuze mu izina wihangana. Turavuze ngo urwandiko Pawulo yandikiye Filimoni igice cya mbere n'umurongo wa 18. Yavuze ngo kandi nimba hari ico yagucumuyeho cyangwa akaba afite umwenda wawe uwumbareho. Turasubiramo. Yavuze ngo kandi nimba hari ico yagucumuyeho cyangwa akaba afite umwenda wawe uwumbareho. Zaburi 51 n'umurongo wa 18 n'uwa 19. Zaburi 51 umurongo wa 18 na 19. Yavuze ngo nuko utishimira ibitambo mba mbiguhaye, tunezererwe ibitambo byokeje. Ibitambo Imana ishima ni umutima umenetse. Umutima umenetse ushenjaguwe Mana tuzawusuzugura. Amen. Tugiye kuganira ijambo umwanya muto y'ijambo rivuga ngo kubabarira muri ibi bihe natekereje nsanga ikintu kidukwiriye no kubabarira. Mwene data yaganiriye neza, Imana iri mu ijuru muheze umugisha. Shimira Imana kuko twazanye na mwene data birori azamfasha cyane. N'uwi wacu uyu mwana hari umunsi umwe yanicaje ambwira ibintu ngo ndagize ndataha ndabitekereza mubika mu mutima. Birori ndamukunda numva subiye kumukunda. Birori numuvuga butumwa mwiza. Birori avuze ijambo nama mvuga ngo yaba mwari mukunze ngo dutahe. Jewe numvisha amateraniro atibutse ubwo Birori yavuze ijambo yavuze ngo ntiyagira ikindi mureba Yesu gusa. None nyuma y'ico ko hari ikindi dutegereje, muje kwikiriza buke cyangwa mwikiriza cyane gikenewe n'ukumva. Abantu bazabagira ngo iyo abantu bikirije cyane akamagira ngo niho abantu bamwumvishije cyane. Sico gikenewe n'ukumva cyane. Bavuga ngo duheze Imana icubahiro, abantu bakazamura amaboko cyane akagira ngo none niho bumvishije cyane. Guheze Imana icubahiro ni mu mutima. Turaganira ijambo rivuga ngo kubabarira. Umugabo waharaniye ubwigenge bw'Ubuhindi witwa ngo ni Mahatma Gandhi. Gandhi yaravuze ngo kubabarira ngo ni igikorwa kiza gikora abanyembaraga, nta munyantege kuzubabarira. Kubabarira ni urugero rwiza ruzarwereka umuntu ahageze mu buryo bw'ubukristo. Ukababarira umuntu ataje kugusaba imbabazi. Nubona ugeze muri urwo rugero rwo kubabarira umuntu ataje kugusaba imbabazi, uzomenye kumaze kugera ku rugero rwiza rw'umukristo. Batarinze kuza ngo babikubwire cyangwa ngo babikwandikire cyangwa ngo ubibonere ku bandi. Wenyine mu mutima wawe nubona ugeze aho uzoza ubabarira umuntu ataje kukwaka imbabazi, uzomenye kugeze ku rugero rwiza rw'ubukristo. Bwana sifiwe sana. Dusomye igitabo cya Filimoni, turaja kuvugamo amakuru y'abantu batatu. Kino gitabo kiza kitwigisha abantu batatu. Kiza kitwigisha Filimoni, kikatwigisha Pawulo, kigasubira kikatwigisha Onesimo. Kino gitabo kiza kitwigisha Imana. Filimoni azagereranywa n'Imana, Pawulo akagereranywa na Kristo, Onesimo azagereranywa n'umunyabyaha. Hagati ya Onesimo na Filimoni haba Pawulo, hagati y'Imana n'umuntu haba Yesu Kristo. Uko igitabo kirarangiye. Bwana sifiwe sana. Hefo nuja gusoma birakubwira ngo Pawulo aramubwira ngo nimba hari umwenda gufitiye uwumbareho kubera kumubabarira. Ndamubabariye. Nimba hari umwenda gufitiye uwumbareho, ariko nawe wibuke ko ufite umwenda wanje. Umwenda Pawulo yabwiraga Filimoni yaramufitiye ngo yari afite umwenda wo kuzoja kumutaramira, niko bari bararaganye. Aramubwira ngo nzozanishika nkubwira ubutumwa bwiza. Aramubwira ngo umubabarire, kandi nimba utemeye kumubabarira uwo mwenda uwumbareho nzokwishura nimva muri pirizo. Bwana sifiwe sana. Umwenda nzokwishura mvuye muri pirizo, ariko nawe wibuke ko ufite umwenda wanje. Umwenda yaramufitiye n'umwe gusa, ngo bari bararaganye, ngo bahuriye ahantu ngo baricara. Aramubwira ngo nzoza kugutaramira. Pawulo ngo agere i Roma baramufunga. Yandika uruno rwandika ari muri pirizo, aramubwira ngo wa mwenda ndacawibuka, nzoza kugutaramira, Imana nifasha nkava muri pirizo. Nta wundi mwenda abakristo bagomba kugira usibye gutarama gusa. Bwana sifiwe sana. Nuko niko tugiye kuganira. Igihe kimwe ariko sinari mukuru cyane. Igihe gacace baye mu Rwanda, ntabwo nari mu Rwanda, nabagaruguri wacu. Ariko nagiraga karadiyo nagaza ngoma gutegera. Nico gihe menye umugabo witwa ngo ni Rutayisire.
umushumba Rutayisire nico gihe namukunze yaganiriye kuri Gacaca ngo arangiza aganira amakuru y'abahungu babiri bavukanaga avuga Yakobo na Esau bari abavandimwe. Yakobo yariganyije Esau inshuro 3 yamuriganyije bakiri mu nda ngo aje kuvuka amufasha agatsintsino bibi ikintu cambera baramuriganyije. Ijambo rya kabiri yamuriganyije ngo umunsi yagiye guhiga Esau yagiye guhiga ngo ataha nta kintu yafashe ngo ariko tahana inzara nishi cyane. Abwira mwene se aramubwira ati yewe mpeza kuza utetse kubera kuko mfite inzara. Aramubwira ngo nkabumpaye umurage w'ubukuru. Uwabo ngo arebe inzara afite aravuga tereka nk'umuhezi apfa kubyivugira gusa. Ndababwira ijambo gupfa kuvuga turaja kurigeraho ijambo gupfa kuvuga gusa. Musi ko hari abantu badapfa kuvuga gusa. Ndakubwira ingaruka zibiri zabaye kuri Isirayeli kubera ko bapfuye kuvuga gusa. Esau ngo arangiza aramubwira tumurage ngaho ujana ngo amuheze ibishimbo. Bibiri zivuga ko ari ibishimbo yaratetse amuheze ibishimbo ararya. Ibicuro ya kabiri icuro ya gatatu n'umunsi ngo ise yaramaze guhuma ngo atakibona. Aramubwira ngo genda umpigira umuhigo ngurya nindagiza guheza umugisha. Ngo arangize ngo aje guhiga nawe arage. Yakobo yishira mu mwana w'intama arawuteka w'ihene ngo arangize awushira se. Ise aramubwira akamubwira ati data zukurya kubera kuko umuhigo nawuzanye. Ise aramubwira ati se ko ubonye vuba ati Imana yawe niyo yamfashije uburiganya. Imana yawe niyo yamfashije. Niwo munsi se yamubwiye ngo ko ndumva ijwi ari Yakobo ariko ibikono kuva ari bya Esau. Abakirisitu batuye mu ikanisa amajwi ne ba Yakobo ariko ibikonjo ne bya Esau. Bana sifiwe sana. Ariko nta kindi gikwiriye bene abo bantu usibye kubabarira gusa. Tugira umutima w'imbabazi no muri ibi bihe bituremereye mureke tugira umutima w'imbabazi mwige kubabarira. Bana sifiwe sana. Mukure zarangata mu mitima mureke dukure zarangata mu mitima. Uko ari abantu bafite zarangata mu mitima ukavugana n'umuntu kandi ureke nkubwire nimba hari ikintu kiza gisenya umuntu kikakumara nukutababarira. Ukavugana n'umuntu warangiza ukabika inzigo umwaka uzupfa ugashira wa muntu ari muzima. Nimba ushaka gukira iyi nzira ija mu ijuru ikeneye ikintu kimwe gusa. Ikeneye abagabo bazi kubabarira, ikeneye abamama bazi kubabarira. Si ukumenya kubyina si ukwerekwa. Wo kwereka utazi kubabarira womenya kubwiriza cyane. Utazi kubabarira womenya gukora imirimo y'Imana cyane utazi kubabarira. Umunsi umwe ikintu cambabaje kumageza hano muri Kenya. Nababanye umunsi umwe twari mu ikanisa ngo arangize dutanga ifaranga. Hari mu ikanisa ngo arangize abantu batanga ifaranga umuntu umwe arahaguruka atanga amafaranga 5,000. Simvuga uwavuze iryo jambo. Umuntu umwe arahaguruka aravuga ngo ngaba abantu bakenewe. Nukuri inzira ija mu ijuru ntikeneye abatanga amafaranga. Inzira ija mu ijuru ntikeneye abazi gutanga amafaranga. Nimba muri mu kubona twaragize akaga nuko twagize ubukristo n'ifaranga mu ikanisa. Iyo tuje kugira ubukristo tutagira ifaranga ibintu zari gutungana. Ariko kubera kuko mu ikanisa haje ifaranga n'ubukristo basigaye babipeza. Umuntu akabarasinga ifaranga n'ubukristo. Kuko ubu ngubu kwirukana umukristo usenga mu ikanisa biroroshe kurusha kwirukana utanga ifaranga. Ariko nazo simpi muze muzitanga. Mwene data Imana mujuru guheza umugisha. Ukuriya muntu utitubugiriye neza. Natwe iwacu tuba tubikora. Tuba dufungurira abantu amazu kandi benshi. Kandi ni byiza. Ariko tibikabe uburyo bwo kwihisha mu ifaranga. Ako ngako nari nkazanye gusa. Nari mvuze ingaruka zibiri Isiraheli yagize kubera ijambo bapfuye kuvuga gusa. Umunsi Pilato ababwira ngo nimureke titubambe Yesu. Mureke twice Baraba w'umunyabyaha. Ariko Yesu w'i Nazareti umwami wanyu tureke kumubamba. Isiraheli ngo bafashe uduhuzu bakaza batera hejuru. Abafite amakoti barayambura n'ibitenge ngo baraterera. Bakaza bavuga ngo Yesu w'i Nazareti nabambwe Baraba nabohorwe nimumukure hari. Umwicanyi wisha abantu nimumureke. Ariko Yesu w'i Nazareti wiyise umwana w'Imana bari wo mwica. Pilato arababaza ngo se kubera iki? Abakuru ba Isiraheli ngo bakazabaturuka inyuma bakavuga ngo nimuvuge ngo Yesu nibamwice Baraba bohorwe. Barabiterera ngo baruha akanwa karahusha. Baravuga ngo ndetse n'amaraso yiwazo tubeho. Akanwa karahusha. Ntibamenye ibyo bavuze. Baravuga ngo mureke n'amaraso yiwazo tubeho. Isiraheli nico gihugu cakuwe ku ikarita y'isi imyaka 780. Isiraheli niyo wakorewe genocide ya mbere ku isi miliyoni 6 kubera kanwa. Baravuze ngo amaraso ya Yesu atubeho. Amaraso ya Yesu. Nubu nyine ntimwamubona ziriya ntambara ziri muri Isiraheli. Kuriya ko barashaka kukundwa bakura ku ikarita y'isi kandi. Rya jambo bavuze. Ko barashaka kukundwa bakura ku ikarita y'isi. Nimba muhabona Irani yakamejeje hari. Irani abaza amateka ya Bibiliya. Irani niyo Babuloni ya kera. Iriya Irani niyo Babuloni ya kera. Iki hayishaka kandi nugusubira kubakura ku ikarita y'isi ngo uzosubire bagira iminyago kubera kano. Ariko muzi ikintu ciza nukumenya kubabarira. Filimoni yari umuturage w'Ikorosayi. Filimoni niwe watangije itorero ry'Ikorosayi. Byatangiriye mu wiwe. Pawulo yatangiye abatasha. Aravuga ngo ndagutasha wewe Filimoni. Aravuga ngo ntahije na mushiki wacu n'umusirikare mugenzi wacu wa Rukipo. Onesimo
yari umugaragu wa Filimoni ngo buca aramwiba ngo amare kumwiba arahunga i Roma ngo agere i Roma baramufata bamushira muri prison muri ya prison yagiyemo ngo ashika asangamo Pahoro aramubaza ngo se zagenze gute Onesimo amubwiza ukuri akaga dufite mu ikanisa nuko tutari mu kuvuga ukuri tukabwira abantu ko dukijijwe bakabura uko batwitwaraho nico gituma muri mukubona twagize ibibazo mu ikanisa nuko abantu bari mu kuza akavuga ngo barakijijwe kandi badakijijwe ariko Onesimo aramwerura amubwira ngo nukuri naribye kubera umbonana muri prison nuko nakoze ibyaha nuko nibize databuje aramubwira ngo kubera ko kuvugishije ukuri aravuga ngo mbonye ikiraka cyo kukubwiriza ngo aramubwiriza ngo kugereza ubwo yakijijwe Pahoro ngo yandikira Filimoni nuno rwandiko Pahoro yanditse inzandiko mu buryo butatu izandiko za mbere yagaze yandikira ibihugu inzandiko za kabiri ngo akandikira amatorero runo rwandiko n'urwandiko yandikiye umuntu ku giti ciwe yego Imana ibaheze umugisha urwandiko yanditse ku giti ciwe aramubwira ngo mwene data ndakwingingira mwene data Onesimo niba hari ico yagucumuye ukimbareho niba hari umwenda gufiti uwumbareho ariko nawe ufite umwenda aramubwira ngo kandi untahirize n'abantu bose bikorosaje cyane untahirize Fabie yari muka Filimoni untahirize umusirikare mugenzi wacu wa Rukipo yari umwana wa Filimoni ngo n'itorero ryawe ryo mu rugo itorero gikorosaje ryatangiriye mwa Filimoni nimwe itorero ryatangiriye nimba ryarakuze rigakwira igihugu ryatangiriye mwa Filimoni aramubwira ngo abo bose uzobandamukirize numara kubaramutsa n'itorero ryo mu rugo uzoriramutse ariko kandi mfite umwenda jewe nawe umwenda numwe gusa ta wundi mwenda dufitanye sinzigo tubikiye abantu mureke kubikira abantu izigo ntanzigo tubikiye abantu umwenda gusa tubafitiye nukuzoza kubataramira tuzohure tuganira amagambo y'Imana tubare ibintu bikunde dusubire dutaye Bwana sifigwe sana ngiye kurangiriza kuri no jambo mbonye yararirimbye ngo arangize asenga amasengesha abiri yarasenza abwira Imana ngo barya bose banyanga wa Mana we uzobaho ibintu bibiri ikintu cambere uzobaheza urukundo ijambo rya kabiri aravuga ngo uzobahe kukumenya arasubira asengera abantu bamumenye aravuga ngo abo bose abantu bakumenye kandi bakaba bankunda abwira Imana ngo wape uwamusha ureke babyuke baze bansengera babyutse nimuzuke dusenge Bwana sifigwe sana nukuri ko Imana mubyuke dusenge mureke mubyuke dusenge kandi gusenga si ukwiruka si no kuvuga cyane gusenga no kumenya kubabarira no kumenya kubabarira kamera igira ibibazo ngiye kubabwira amakuru ariko mbavuza kamera sinkiye babwira niryo jambo ari imvuze arababwira ngo nimba hari ico yagucumuyeho ukimbareho ariko wemere umubabarire mukohereje nka mwene data yaramfitiye umumaro ariko kubera kugukunda kubera uko ngukunda nguwo nawe nagenda kugirira umumaro nimureke tugirira abantu umumaro yeme tugirirana umumaro tubabarire tugirirana umumaro twasomye ijambo mu gitabo ca Zaburi amakuru ya Dawudi niwo mugabo wakoze icyaha ngo arangize abona ko gukora icyaha kidahagije yasamanyije umugore w'abandi abona ko kumwicira umugabo ari cyo naco cyo kurikiraho muri cyo kintu kimwe inyigisho za Bibiliya zivuga ibintu bigera ko kuri 5 ibyaha 5 Dawudi yakoze gusa kubera gusigara abandi baratabaye ngo arangize Dawudi arasigara ijambo rya mbere ngo yarifujije yararebye amaso yiwe ngo arebe guke yifuza umugore w'abandi ijambo rya mbere akora icyaha cyo kwifuza icya kabiri ngo akora icyaha cyo kumwiba atamuhawe ijambo rya gatatu ngo akora icyaha cyo kubesha ijambo rya kane aramusambanya ijambo rya gatanu biragira mwiciye umugabo Dawudi yandika Zaburi ya 51 hayasaba Imana imbabazi kuri ico kintu yakoze abwira Imana ngo Bwana sifiwe sana arayibwira ngo mpeze umutima mushi ngo yuko mfite umaze kuba mubi yageze hayibwira namubwira ngo nkize urubanza rw'inyama y'umuntu Dawudi ngo yarafite inyama y'umugabo w'abandi yari yarishe ngo yarafite inyama mu maboko ngo akazayinginga Imana akabwira Imana ngo ariko wazankuye inyama mu maboko nta kindi kintu cyo gukura inyama y'umuntu mu maboko usibye gusaba imbabazi gusa no kumenya kubabarira ijambo ry'Imana rifashe kandi rituganze amen.